Strip Youth Council West Khasi Hills minta kasngi kelalej banyak kendo ya Deputy Commissioner ubak Garant LSN Dykes Halor ke Jingpynslem ban Pynbna ya ke result DSC. Deputy Commissioner ula ong ba kadai na kadaw ke Jingbamlong ki core computer Henry ula ong pentikna pat ba onla ban Pynmi ya ke result haswa ke Christmas. Pat kular ba ya baro ki baterai temporary officiating but contract on saweng no haswa kalai potarik uno pra arhajar arposan. Ke HYC kalau ong ba kan saap hadu ke Christmas but bernyam bahkan pelong ya ke jingyaki lada omla ban Pynmi ya ke result ha kepor bala kular. Tindak liang jongi ngilayah keren berdisi ulayah keren saya kemat jongi uang bandak liang jong uru ukwa lah ke jong nu ke jekwa kan tup yang ni ke exam ke bansa leh ni ke si sejan juban wan ni ke arbat harga arpandai terik jong November arsan tindak liang jong uru long ba ukwa yang ni lang nun ban pendep no syaka Christmas berlada kata kamu long syaka Christmas nak liang jongi kum kaseng ngin salum ya barok ki samlawat kam bangin ni keren kum nu ngin leh Halor kini ke diisi lada kamu long kata jingi keren haswa ke absan terik lani haswa ke Christmas jong tasnem ada absan. Ini Pynbna